Di malam minggu tiang nyodok di pos kamlinge ningehang tutur bogbog sambilan metimpal arak bojo. Jika kejengit cide ada kone satwa asli uling negara, ada nak teruna nemenin anak tua. Penampilannya mewah bermerek luar negeri, bulannya mesewa arisan mami-mami. Wayah cide jadi zaman edan mekejang pada melena nu pelih dadi bener, ne bener dadi pelih. Jani zaman edan lo muani patu mekejang, ye nak lo keselak ulian perlu pipis yobani satu lubang rame-rame. Ada kone satwa asli uling negara, ada nak teruna nemenin anak tua. Penampilannya mewah bermerek luar negeri, bulannya mesewa arisan mami-mami. Wayah cide jadi zaman edan mekejang pada melena nu pelih dadi bener, ne bener dadi pelih. Jadi zaman edan lo muani patu mekejang, ye nak lo keselak ulian perlu pipis yobani satu lubang rame-rame. Jadi zaman edan mekejang pada melena nu pelih dadi bener, ne bener dadi pelih. Jadi zaman edan lo muani patu mekejang, ye nak lo keselak ulian perlu pipis yobani satu lubang rame-rame yobani satu lubang rame-rame. Rame-rame deh.